Ni tuonete blackout igire ikoretwo iriho na rekenjariria andu a gicigo giki gitu gia Kirima umuthi uyu kungigia drought nene muno ta hindi ire turai nayo ithue andu a gicigo giki gia Kirima tutire ability ya kugucia mwaki kuma Olkaria na no geothermal ikoragwo iriho. It is not subject to weather changes. Project ile twinacio twina imwe funded in FDB, ile ingi funded in World Bank, icio ingi funded the French Development Bank na China Exim Bank. Ni turona hena danger ahead na niho tura propose twakiro raini etagwo Gilgil to Thika to Mala and to Konza nigetha gicigo giki gia gatagati wa Kirima kihote kuona mwaki uria wa geothermal. Oho twina raini ingi tugwaka kuma Menengai na ni wamenya twina mwaki wa geothermal kuma Menengai to Olkalau to Rumuruti. Hena ingi turaka kuma handu hetagwo Rongai to Keringet to Chemosit nigetha tweherie constraint area ya Kisumu Horoni. Ugo project ici muraigwa tukiuga horo wacio uko ire projects ya PPP ni project turorete na grid ni iracietia muno makeria na nikio murona twina thina uyu twina guo wa national blackout adu infrastructure itu ni constraint na tutia investire kuigana na infrastructure yo.